Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalam ala asrafil mursalin Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi subhanahu wa ta'ala. Aqulu lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ɗum non haray ɓaawen ardinde ko hani ardinde kon ko ɗum woni yettugol Allah subhanahu wa ta'ala. O ɗo Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo en waɗi bani Adam. O tagi en o waɗi bani Adam ɓurɓe teddude e ko tagore ko tagi kon. Mo tagi tagoreji ɗuɗuɗi. O waɗali en leɗɗe, o waɗali en kaaje, o waɗali en kulle. O waɗi en bani Adam. Haray ɗen yetta Allah subhanahu wa ta'ala e oɗo moƴƴuki makko ki o waɗani en. Ɓaawo nde o waɗi en bani Adam, o waɗi en julɓe. No woodi tagore ɗuɗunde nde anda Allah subhanahu wa ta'ala. O waɗi en julɓe ɗaɓɓitoɓe gonga, ɓe gonga majjiri. Haray ɗen jarnomo, weltanomo, qirrito ngotimbaku makko ngon ala reweteɗo nafa lorra mo rewali sowna kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Ɓaawo ɗum duwani ɗen nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kamɓe wondiɓe maɓɓe, kamɓe ɓeygore maɓɓe, wondiɓe maɓɓe, e kala ɓen iwtirɓe ɓaawo maɓɓe no moƴƴiri ha ñande Allah ronde leydi muɗum. Ɓaawo ɗum mi wasi hoore an e moɗon hulugol Allah subhanahu wa ta'ala. Hulugol Allah goto on, Allah bajjo on, tabita e hoore dewal makko ngal ha Allah ƴettita ɗum e ɗum, iwtira ɓaawo ndeɗo deftere Allah subhanahu wa ta'ala e sunna nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam. Ɗum non hulugol Allah ko waɗugol yamiroje ɗen acca haɗoje ɗen. Andi Allah subhanahu wa ta'ala falli dewe ɗen e meɗen, ko honɗum o fallani en ɗe dewe ɗen, honɗum o fallani ɗe e meɗen ko ha hulen Allah subhanahu wa ta'ala. Ko sabu kulol Allah woni ko o falliri ɗeɗo dewe e hoore men, ha o ndara si tawi en jaɓay ɗo worde mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗum non ɓaawo ɗum ɗo miɗo hewro goto kala ka woni kañum e ɓeygure mum e wondiɓe mum. Eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala, yo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴin alhaaliji meɗen ɗin. Yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓay ko kanko wawi, ko kanko jogi, yo ittan en ndeɗo nawnare wonde e hoore ndiɗo leydi soñjude hande oɗo aduna fuu. Aray miɗen andi ko ka laawol kisal wonɗen. Aray en salmina ɓe e kala wonɓe ka kisal ɗo, e kala wonɓe e wadde yewtere e muɗum, ma wonɓe e heɗitade. Eɗen salmina ɓe, weltanoɓe immorde ndeɗo tinnare e oɗo wakkilare. Den toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu ɗum ɗo joddi aljanna, tawa goto kala ko woni e waɗirde kon ko fi Allah, ko fi ha Allah weltanomo. Den toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah weltano en fuu. Non ndeɗo wakkilare e nder oɗo aduna hande, hade en hani yettude ɗiɗo nemaji Allah subhanahu wa ta'ala. Ande ɗum ɗo ko nema ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗani en, wonugol tawa e nder nokku wo ka wonɗa a waway andinade ka ɗo dina ma. Haray eto ɗen wakkilo ɗen jangen, sen jangi wakkilo ɗen gollitiren. Haray goto e meɗen fewndo nguɗo jamanu en marangan to yeeso Allah subhanahu wa ta'ala wiyoygol mi andano. Ida wawi walade ka danki ma janga, ida wawi joɗade ka nder suudu ma janga,
ida wawi wonde ka hore lawol janga heɓa karamokojo jannowoma rewtoɗa darta ray noon wakkilo ɗen jangugol nde ɗo deftere Allah subhanahu wa ta'ala e oɗo sunnanelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gollitiren ko ɗon malal ngal ko ɗon woni ko ka deftere Allah e ka sunnanelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗon woni ɗum non aray wasiyo en fuu jogitagol ɗiɗo ɗiɗi ray ko nadunomi ɗo ko hiwragol jama on weltanoɓe ɗo organisateur ɓe oɗo lawol kisal jarna ɓe immorde e tinnareji maɓɓe ko ɓe woni e wadde e ko ɓe woni e sakutude e nder oɗo aduna hande. Yimɓe buyi tawa no nafitorde immorde e oɗo nokku e ɗiɗo wajuji e ɓeɗo karamokoɓe towɓe alluje wonɓe jannude tawa on tino wawi jangude ɗo faama diina muɗum kan aray eɗen wi'a yo Allah subhanahu wa ta'ala yoɓuɓe joddi aljanna enen fo yo hawtidira en ka aljanna makko ɓurɗo towde o denda en yiite o huura en ko yiɗi o yalli ha okka en aljanna o rentina en kala ko haɗi ha o denda en yiite ara mi welta toujours minni miɗo weltanoɓe yo andi koye lawol kisangol wonnen ɗo weltanike ɓe toro Allah miɗo wi'a rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.